itu nak marah ya. Marah sujati dewa nu ingat mas semeton marap kapen yang beli. Ya numpama yang beli, yani beli kesakitan, sing mula wenang idewo ni lakar nulungin nukudan beli. Pangsing satrusa beli nandang sangsara, dat deli yuk kenang. Idewo ni pamucuk dini, idewo ni patut lakar ngitungin gumen beli dini. Ada buku somah beli ni, sing ada sing guna ni. Sepengerau idewo ni, ye ja kampih somah beli ni totona. Dan yang asa punika beli agung, titiang kumanti ngiringan kayon beli, sake wanton, sane mangkin, titiang dot pisan beli agung, mula lancarang mereka ke taman ang beli ni, mang nauningin titiang makasami, ngiring na mereka na beli. Idewo to nen pedaskan taman beli ya. Nenton. Nah, adik. Pang metuliang kayu ni dewa ni beli gumanti lakar satinut. Lalan, kemar gila? Hah? Tercingakin. Ni subuh palamahan tetamanan beli ini. Kengken, miripnya mas saya cara itu di pura ni dewa. Nenton beli agung. Kalintang luweh pisan di tamanan beli ne iri goreng penjali nentan asa puniki lagong Man becek pisan dado seneng mana titiang deman ni dewa deman dumadak jo pang satrusa buku kene beli mula ngulati pang dewa satrusa liang pangsing kain ada kena idewon induk kita di niati kewantan sane mangkin biagong titiang mapinuna serangan beli dikiring ke tamanan beli nenten wentan sira sepi suwung ireng ke mapelalianang ireng biagong titiang dot pisan mapelalianang udiang nih mau pelalianan aduh ngelagan ya beli pang tresno ya kan tiang ya mau pelalianan ye mangken di duman sane mangken ten di tiang dados pengino beli agong dados manuk digencer pengino punika ken manuk kenapi niko sampun tulat di tiang kewantan digencer manuk niko giges-gigesang misi ngencar pada manuk kene ya yang tan mendagang ngencarnya ya luang nah ampun beli nge Sebo ampun terus sampun ya pengino ini pengino puniki kebucu nah ane ampun ya dong kelas senang ya dong ada anak gigas nih tuh becat pengino melaip tidak sendiri ngepong kedal sajaan manuk ke kepe pengino nyongkong ini sangat ada manuk medaya sang beli ya ajen ke kene mokoh pengino kan becenge pengino ne mau kona becek klio nang isen ne adik kalah bo manuk ke dini ya tidak saya ngubar pengino manuk udah kan endok sajaan semampu ngudiang ni yadi sebuah ngerauhin weh sujatnya nak ide wo ingat kapan ang kaginan ya ros beli ni tugas tunian apa resepang ide wo
kanti semutan jit beli negak dini kumanti kalau ngantosang dewo ni tunen beli masodo nyagang inik penamiu nih ingat jak mare ya nengok nak kija dogena Ampura yang pisan di tiang biagung riantukan makwe pisan banyak-banyak di tangkel kepuri malih hidayaji ngenikin di tiang kantos di tiang kasih dados ngaturan wedang meriki ke taman Ampura yang pisan di tiang ye kemudian banyak hitungan dewa ya nih banyak gumanti subuh nih lakar ada nih lakar ngitungin pemekas deseng patekan tamiu nih mau tamu nih mau itu di panjali negara gumantin tuh nih patut hitungan dewa ngajak len angkuh lemo mau latang atuin di tiang pajang ngaturan wedang hadirat datu Ampura yang pesan mau adi sawere kasep tadi mau ngaturan wedang Ageng, sake wenten ledang, ditiang lunas wedang mo nge. Di Ageng, ditiang lunas wedang beli ne beli. Kang Wang di Kang Wang. Aduh, beli Ageng, aduh. Kayaknya nih. Aduh. Nah, kenapa ini mana? Aduh beli aduh. Aduh, nak kayaknya nih. Wih, nah kenapa nih? Kenapa dia wah? Beli nang mana titiang di Ageng. Para titiang ngajang wedang mo Ageng dados pasang titiang klias sakit. Ulian ngajangan kopi nento klias pasang dewa nih. Yang sakit pasang di tiang beli. Aduh. Mau. Ya, singka kanah ban beli. Ina kengken maka sujatan ini ya. Kemudian mare ye di Ratno datu ngerani nang kopi ini aturan dewo sahasa ye nyakitang pasang nak kopi apa bang dewo Ya dados nenten kemana hantu titiang ya diaston wenten titiang aturan wedang nih mangkin puniki wang jiron titiang minaku saksi ipun sane mekarya wedang beli sekarang bibi masih matur Ratu Agung Putra Wantah medaging sekali becana naren palung cokor dewo titiang sana nyarangan ngaryanang wedang Ratu Agung Putra titiang talar ngiring ide yari ngaryanang wedang nentan medaging napi-napi Ratu nyai barang mainan no? Wah titiang nyarang yang kini nih subuh patuh hitungan kenahnya ini ya subuh kah kenah ban wakil sangkane mirip ibu candi terus marap kapena wakil sapa tekan ye yadi Ratno datu main sing pesan ibu ngajinin pau kuda ibu ni pemekas yang kini unuk ya sangkane kebisannya ini mewastu ye yadi Ratno datu ngerak sesakit buku akit wa sing mirip peleh penarkan wakini cetik ko bang ibu ya uling pidan subuh metu kenahnya ini buku kini ya dong Sumatera wakil warja menyet
kapenang ibu ngelah bikas buko kene. Sampunan beli nyenguhan pedewekan titiang. Makarya nenten becik kiri-kiri. Bang Yangki sampun lintang. Ya dia munikan makwe. Semeton dina rau meriki. Dados durung weten. Ngeni kayang sakit rodong idan ini. Tapi kini-kini dan winaya kewastan. Apa? Wale kang wicara. Ibu ngorang winayo. Winayan nyen? Hah? Winayan nyen? Wenten napi puniki. Dados mengkalo-kalo kang sagetang wenten napi tu dua gong. Tanruh cai ya. Sang kalian dadi parkan. Kengken antasnya. Mulu lakar di perantanan dogen beli kami bantainya. Tijang tengah turang ayah. Santukan haren pelungo cokor dewo jagi makarya wedang. Titiang talar ngayah iri kering perantanan. Na wenten napi riki wenten biota sagetang. Aising subonawang unduk. Ulian kopi ini aturang kapan dia ada juga. Wastu ya diratno datu nyakitang basang. Nyakitang wetang. Benar? Ta nak eboh kenta nak moko ta mejalan joh ta serau driki ngerayunang toyo ta se ane kantun kebos tan peremangken ya sakit wetang ne. Ya ada unduk. Ye kau bos nyakitin basang cara cai ini ya. Sejauh ini mulu lenangku ye somah lah ini. Cetik mirip ni bango ya dia. Daging cetek. Benar? Tan wenten asa punika inayang mapikayun pelungo cokor dewa. Titiang sane ngaturang ayah makari wedang sane katur ring ide dua gong saking penjali punika titiang nyarengin ide yari makari wedang. Tadi ni cai nawang unduk ini nenan. Kuning titiang udiang medaging cetek. Subo patuh hitungan cai kene unduk ya. Bane cai nawang. Gelas setate pak kapan yang jadi uling di penjali. Hah? Kadang cingudiang. Ajom-ajoman gen cai ya. Wih. Sang kaneng hidup cilakar. Memusuh marap kapan yang gelah. Ten wenten asa punika nak titiang uning dok makarya wedang punika udiang medaging cetek. Yen saya waktu punika medaging cetek. Titiang pura nunas wedang punika. Yen saya waktu medaging cetek sinah titiang pacang padam. Mengayang titiang dados caru ring puren pelungo cokor dewa titiang jagi nunas wedang. Ayo sang saya sengugu buka pamunyin. Mentan tan medaging cetek. Hidup cai ni jani. Mengayang titiang jagi nunas punika yen saya waktu medaging cetek mengayang titiang padam. Cai maidap lakar negarang sabuk cai ni ya. Diaston titiang tan masabok. Nah, yen tuis aja kita. Bangsa kalau bantai lautang, engken kita anjanya. Ngeh. Weh, Tol. Tol. Mai je malu. Ni. Man. Ni dia dua gong istri ane uli penjali to ni mokoh to apa? Usan kone suwo di dengar ayunang wedang. Jok pernah jadi nyakitang weteng. Orang kopi neneng misi cetek kone ya. Jadi mapan cai ngajacang aturang ayah di perantanan ngai kopi neneng. Pang macihna kopi neseng misi cetek. Nikah ngidok ini dua gong misi cetek. Ne cai ngesop nene. Cang dunen tinggal sop. Bener. Kopi tu misi racun. Misi cetek orang. Atuh, cang sing wani mati sing. Cang sing wani mati. Ngudiang kati mati. Nena kopi sing misi cetek. Kalau orang misi cetek. Sing kena apa nyen? Sing kena apa? Main malu main. Saja nenek nang nasi misi cetek. Cai ngesop. Awak cang singnya.
Yen saja cai mati cang lakar nyatiain bangken cia cakal milu nuduk cai mati. Caca sing. Mesawe, sok. Mati ci mati. Engke merasa sakit pasang cia. Ada benar gelas. Yen sayu aktif puniki medaging cenek sidnai pun jadi padam. Cetek rike sampun madukan hinayang mepi kayon belum cokor dewa. Dang, mangken itu bun. Dang niki atur para kambliagon niki sekal sangat bubu beli. Agat ditiang ngajak pepatih ngabau ubat. Yen sing kedomen sedo ditiang dikiring puren beli nih. Saja Uli subang ngeresok di dewa mulu status selegep dari kalan yang lakar melumayan masih kapenang cai Yang lelampan cai ini mata kengken iya sentul sing kenapa inten merasa dan sakit pasang ipune kalingipun padam dasa. Mangken itu bun. Dia ke uning. Cetek kepunikan nak minyak di kebelagong. Yang sampun madadagang oleh duni minyak kepunika dan didor nih. Sampun tiang ajang minyak-minyak bete nih di jenuh misi cetek. Tiang ajang cetek nih. Weh, Col. Ne kopi ne dong subuh bakat ajeng kan ide duagong nemokoh tuh. Ubah sangkal nyakitang wetang. Iya kita tuh cang dong man cari-cari kanan nih. Kadang je carikan senga cimokoh careto. Nah kanggo cang man cari-carikan bin mani patuh awak cang untuk geden. Dan sapunika inayang mopi kayon pulungo cokor dewa. Yen sayu wakti pun cetek. Biasanya pun merupa minyak yang sampun madukan. Ninten napi duorne kumantan sina kayang kebeten kayang tanakan ipune medaging cetek. Titiang mah kebukti wakung. Titiang sampun lunas punika. Yen yakti medaging. Racun muastu punika sina sampun titiang padam untuk kapan titiang nenten padam. cai mirip sing nawang ken ketatuan lengis kelawan ye ken lengis nyak madukan kawan ye Punika ten minyak sayu wakti yang saren cetike tenenten minyak nak madukan ipun ring sami. Tahai dua dan ngilukang layah taine tanpa tulang. Kumanti mulu sangkaneng suboi gumban tai. Lakar nyang kalen. Aden belah uling di panjali. Dagang, sane mangken puniki somah beliagong subang aba corah niki. Niki agak ditiang kenono. Sane mangken ditiang lunas jangan beli. Napi kari beliagong terus teken somah beli nih medaya corah. Yang tang kadang beliagong somah beliagong. Dan urang sane mangken beliagong pacang kesedang. Tak beliagong pacang cetek teken somah beli nih. Ini kan? Dak kadang beliagong. Nikat kau beli lakar kena kacetek nih. Sangkani. Punika gegan pulungo cokor dewa. Yen punika jagi ranyengang pulungo cokor dewa ring kayon. Puniki sampun kewastanen ngundung satru nganak perawang titiang parakan pulungo cokor dewa. Gumanti titiang jagi melanin panegaran pulungo cokor dewa. Nenten pulungo cokor dewa ngelingihin atur titiang. Man, di kengkene patut lakar lempasin gua. Yang subuh sekali ban gua. Ulian aturan iya yadi. Para sila lantas nemuang buku kene. Mulu sangkaneng iya medap lakar nyosodang wibawan gua. Ari Kunti. Hadannya ini gumanti melah. Manut kapenang gobannya ini. Gumanti ayu rupa tanpa tandingan. Luir penah. Kadi sangyang ratihnya lantaru. Sakewalu. Udiang tadi sing manut kapenang bikas ibonnya.
dados beli ngego aturipun Yanti. Amadro nenten wenten tidiang pajang melaksana nenten waktu. Yening beli nyengoan tidiang ne mangkin. Mekarya nenten patut iri kireng puri. Menawi debeli sampun wanah ngangen tidiang rapi. Ini becek waliang tidiang kepuren tidiang beli aku. Apa? Ibu lakar nitah paukudan gelah. Ih, saja san maisi amul pamunyennya ini. Sangkaneng pari laksanannya ini. Ni nyole kang adang dini di mumuan wakini. Wastu. Ngutah wake ngiwasin paukudan ibu ni. Ada yang subuh ibu pangsing nu ada dini di Arab waktu. Kewala, sing kobar kau kayu lakar ngaturang ibu, kamu kepuri, badri kepura, mapan. Yen peradini babrakan buku kini lakar waliang wakil. Rumah saat nih, wakil nu dogang sungkan kayu anak kelingsir ditu di badri kepura. Yening sampun wet sangkani bigayun beli. Nyenguhan pedewekan tidiang. Makdekan iri kireng puren beli. Pisane makin pada mantit yang riki. Napi parantit yang kandun maurip. Ari kundinya i. Sangkaning mulu sepenan matan wakin mapayuasan. Ibu bas ngeliwatin watas pejalan ibu nih. Ini jadi tanah nah. Hari kundinya i. Ahengsan atur paungunnya ini. Kengken, Rajo Pisuna ngerangsuken paukuran belah gitu. Duat sanya betul. Mongke gay di tanah nak. Pedom hidup telah kengkian anglah jani mawinaya yen amunene jani gela ada di puri ide beli tuara jenis wece kapine gelah bibi tetegaran bibi matur ketelah jani ini punika dados nenten kemana talaran tepuk yang rada duagung. Hari kundi Suryanin didi yang beli aku. yang sing katimpalan parilaksanannya ini. Raso tonen mat wakil akar mayang-mayang paukudan di demone. Apan sangkan yang subuh ngeliwat. Nyelak mata gumanti parilaksanannya ini. Dijani, iwasin. Sampun nang beli. Hari kuntinya.
Cokordewa. Alon-alon Ratu Agung. Dados Cokordewa sahasa mayang-mayang pramiswarin Palungguh Cokordewa. Wenten parini kenapir Ratu Agung. Inayang pikayunin becek-becek Ratu Agung. Kememagan mekadi titiang tua ngantenan Palungguh Cokordewa sapuniki Ratu Agung. Ya, Paman. Pangenan selakar berasa berangti. Pas kalane tamiu mau tamu, buka yadi Ratna Datu putreneng Panjalipura. Kagaenang jengah, kegaenang sakit dini dipuri, sangkaneng yadi hari kunti. Kelah merasa sengelah tongos dini dipuri. Pang pamanawang, yadi tunden gelah. Ngahenang iya penamiu nget jedik abang mai. Puas tu lantas iya yadi Ratna Datunya kitang pasang. Oh, nang pamangenang. Wagong gede. Sampunan Cokordewa memaos asa punika Agung. Inek penamiune punika sedawak penyeruan duwene makarya rikering perantanan. Kesarangin untuk parakan duwene sentul kapini bejol titiang kalor wenten irikor Agung. Gumanti wedang sane katur punika nenten medaging napi-napi Agung. Sane mangken Cokordewa maosan wedang punika medaging wisya yan kemana hantuk titiang punika nenten padot Agung. Puniki winaya menawi Agung. Wah, niapa mekejang patuk san pengakone buka keto. Sangkaneng mulu mekejang. Subuh mengerinci kang winaya buku kini ha? Kiwalo, paman maidep lakar ngentungang winaya itu marap kapen anggelah. Ada yang malu nak? Diapen gelah wimudo. Sido pan gelah lakar ngerasa yang kengken sujati tak tuak kena paman. Tuagung gede. Yan wantah dados tunas titiang Ratu Agung. Becek-becek mau pikayun. Cokordewa marai sarang ide sangkanin kayun Palungguh Cokordewa. Sane mangken nenten wenten parine kanapi Cokordewa duka. Inayang pikayunin Ratu Agung. Nenten wenten pramiswarin Palungguh Cokordewa mekarya sane kaon. Dados asa punika Cokordewa memaos Ratu Agung. Man, nampak betul yang mamunya? Yan sujati paman ingat kapenang tegak pamane. Umanti maka pengabeh lingih geladini. Patut ni bakang danda kapenang wong ni medaya corah. Turmaning mamuji kapenang iya ni sumuyo bakti malap kapenang gelah. Kewali taman jani. Kemudian tadi buka kita hidup pamane. Oru masat paman maidep lakar ngukupin wong corah ini ada di puri. Dan wenda nak sapunikor Agung. Santukan hidup pramin suarin Palungguh Cokordewa. Kumanti ni patut. Sapunapi yang Cokordewa pacangan ini ndahanda Ratu Agung. Oh, patut. Inge Ratu Agung. Paman ni lakar matutang. Citiang sani matut Ratu Agung. Yen gumanti paman matutang. Gelah ning iwangan. Nih. Sangangawurat. Tedung jagate dini di Panjanu Pura. Umanti subuh lakar melihang pejalan ye. Ia di hari kunti. Kengken, paman lakar walang ini ya. Paman. Kengken awi ke kertane. Ni subuh majalan dini di puri. Asing-asing ning awi cemar. Ning awi ricu. Mulu patut lakar ke danau pati. Kewala. Gelah ninu masing ngelaksanean kemanusan. Nu ingat kapenang dewek tadi manusia. Tos ning peratu mau tamu. Konden lakar lagas nyawanang memati-mati. Nu ada galah pemardi. Apan buku kini pejalan ini yari kunti. Sing san ye lakar nginutin sesananeng manusia. Nulat pejalan ye baburon. Jani mula patut lakar kisedang gelah. Sing patut lakar nongos itu di gedong rum. Odi wasin. Hari kuti, katakan yang nyai mekejang. Paman pada, wasin. Ada kubun celeng. Di kubun celeng itu patut lakar tongos anggelah.
Wagong Gede. Dados sapunika Cokordewo mopi kayun Raden Wagong. Sayu wakti Cokordewo angawerat sakewanten sampunan dandane punika katiba ring arit palungguh Cokordewo Raden Wagong. Yen mekadi titiang sane mangkin panggeman palungguh Cokordewo. Keni kayang jaga ngenahan idayari rikering jempeng nenten presida antuk titiang Raden Wagong. Cutat syarat pangide gelah marap kapenang paman. Sejauh ini paman mulu patut nilakar ngelaksanang. Ada sing lenan buino. Kau tam jalan. Pamit titiang nenten miring Raden Wagong. Jalan. Sinyak lakar menjalan. Titiang nenten ngiringan Raden Wagong. Ia diastun Cokordewo mengah piduka ring dewek titiange. Cutat titiang nenten ngiringan. Cutat sing lakar ngiringan. Nenten Raden Wagong. Titiang Wagong titiang. Paman. Perekango Panjalipura. Paman mirip nuingat. Kengken labuh raos lamar kapenang paman. Sangkaneng mulu subuh kukuh tongos paman di dini. Kumanti maka pengabeling eglah. Sengkai mulu patut paman lakar nyelam putih hang tongos di dini ya. Iya Wagong. Mangkin sare palungguh Cokordewo yen sampun Cokordewo jagi mawecana. Wenten titah katiba ring titiang wonten bawasang Wagong. Aduh san mudiang sing. Ni pamelat pemargin gelah. Pangsing je santulan pejalan pamane. Pemargin gelah dini dipudi. Ni ada cicing buku kene. Ieu tungkas marap kapenang gelah. Lautang. Patut pamane ngituang. Lalakar kepuri. Iya. Titiang jagi muputang. Iyun palungguh. Benak. Tanang dosan deh nak. Ini cinan penune dini di Panjanu. Aduh canan anaknya Agung ada titah anaknya Agung dong bani nungkas jai. Mirip jai merasa kapenuna selungsurang di Purian. Tuna mirip jatuh mata, jatuh lepong, pitung turunang